Алексей Захаров 90 квадроциклы оңыр жүрін көріғыт. Бұғын тарға бейеқа. Амбастығы документнақ темір көлі болар. Ол күрдік Алексей Ола Афанасий мейтінне var көлі тегі тағыджар. Хәп онытын бұл Урбанет Геннадий Васильев 2019 сылтан ағылан бұмандық жығырғыран әркі олық білі хата бұлын бардың туғана жүрді. Төтін хатанан табылдан ер төхіл бәк квадроцикл ордуды. Бионус юбилейный, матта. Квадроцикл боңолы турар, онна бу элге яварыхтах. Жона элгейлерге тәһин. Амбасы квадроцикл ким оңоттырда дигини. Онна ханна тие хеджер билген. Үйе билүү болоо жеде. Ол кас сыл хүйтте 3 сыл да элеске. 3 сыл хүйттен баран өлөннөр гатылабыт хол жыл бу жухуматер билин онна хүйләч. Өлөн атыр хаҗа. Батта ди. Амбасы онтон хунтар ден аттага ди. Онтон хунтар ден аттага. Амбасы хунтар ден аттабыттыр, онтон хака херин жона бары тухандан ден дох онна сун ден эмехин бир хунтар дак битте. Он эмблема упа. Главное. Оннук ба. Хакас дөкирер. Отан улаганны томан туқада билбеп бит просто биле. Истегеннер келди. Оны документнан битте ол партия хамай. Документнан нут анан. Чабула ту хакас элбига дияны. Оннук. Кытатын ол качто лиллер кас бидди квадроциклга бу олтар алгыстарынан тоқ бар күштерин оқтарын ураннар команды күлені көй қотытуданнар номно биохонус квадроцикл бу баранерер онотон бир ыл үс квадроцикл кытта хакас табыты бар эбит. Жонун качествоға үле бара турар кегени бердер.